What's bon appetit in Māori? Kia ora, kua umai koutou ki au ki Auntie Trish I te rānei ro koutou tātou e mahi ana ko te tunu kai te mahi a he ngāwari hoki te taha ki te utu. I nā te rahi o te utu mo te kai, mena ka tae e mātou te tunu kai reka mo te pūtea iti nei, ka huro o te whānau. Ko te kai e whakarite ana au I tēnei rā, he hāngi, he oi e hara I te hāngi tūturu, he hāngi e āhei ana koe ki te whakarite I tō kāinga. Ko te mahi tuatahi he whakarite I te kai e mohio ana e tātou, he stuffing. Ka whakamahia I mātou te pēke katoa o te prawa. My nan used to make us all sit around the kitchen table with a loaf of bread each and pick it with our fingers. And then when you were a teenager, you graduated to the grater. I te otinga o tauwhatiwhati I te prawa, papahia ngā ani ana kuorotia mai ngā kāroti, ā ka uru atu te katoa ki tētahi oko. Whakarewaina te pata, rau atu I ētahi puanga ota-ota, ā kaurorihia kia pai tō uru atu ki te pepakonu. Tahitahia ngā riwai me ngā kumara, ā tapahia ki tāu e pai ai. All my lefties will understand. Anybody here lefties? Apparently we're more creative. Whakatakoto I ngā rau o te kāpeti ki raro iho I te ipu, whakauru atu ngā kai katoa ki te ipu me tētahi kapu wai. Kia oti katoa e nei mahi, taupoki hia te ipu ki te pepa konu. Now we're just going to let this cook in the oven on fan bake at 200 degrees for about 3.5 hours. Now my favourite part. Ka whāngai tēnei momo kai I te katoa o tō whānau me te tūpono he kainga mo te tina a popo. Namu namu a. Ko te reo, te take.